Переодетый. Надо полностью его доставать, смотреть. Термухи такой у нас не было черный, да и вряд ли. Он с собой вез какие-то эти. Ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 28 Februari 2023. Sebuah video yang memperlihatkan kondisi di sekitar Bakhmut Artyomovsk yang dipenuhi dengan mayat-mayat angkatan bersenjata Ukraina yang berserakan. Disebutkan dalam keterangan unggahan mereka dilenyapkan oleh tentara bayaran Rusia. Meski begitu, pasukan Rusia tidak meninggalkan tumpukan mayat itu begitu saja. Para prajurit mencoba mengumpulkan mayat untuk dipindahkan lebih lanjut ke keluarga mereka. Konsekuensi yang harus diterima pasukan Ukraina. Mereka kehilangan nyawa saat menolak tawaran menyerah dan melakukan perlawanan terhadap militer Rusia. На шее, в общем, жетоны я у него не обнаружил. А вещи, да хер его знает, он весь переодетый. Надо полностью его доставать, смотреть. Термухи такой у нас не было черный, да и вряд ли. Он с собой вез какие-то эти. Также мышка ехала. Наши уже вовсю работать начали, так что надо потихонечку выдвигаться. Вот еще лежит один. Перчики наши. Утки хохлячие. Но лица пока не вижу. Setahun berlalu invasi, Rusia melaporkan secara total 390 pesawat Ukraina, 211 helikopter, 3.248 kendaraan udara tak berawak, 406 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 148.690 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-369.